Kumba Andreas pa kandai tali ki longying na kishnong baper jong Mauhati constituency kilayo mitin sop ying yakabala mang lingba ka scheme SRWP lani yakabala jutip paj ba kum ka scheme MLA jong snem arajara arpulai yakini kitin sop ying la sam paj ba ha ka step jong ka lai puai teri ujemang arajara arpusan do ba Charles Marngar ubadairu MLA jong ka Mauhati constituency ha ka jinga don lang uba Shempang Lingdo ubadai general secretary jong ka NPP Mauhati block na lor kiwei ki nongelam bat ki dekhon jong ka party kikat to ka ni teli ki longying ki bala yo pediang ye ni la jingerap na MLA kila pen pau ka jing sngongo yo MLA ubala la bat pen urlong ye ka jing angnot ka bakila khmi lenti la baro shikata Kila EP kum ki pai ba by MLA jungi kum scheme i ba iyo ila ai kan katin bat ni ai kuble i bat kham tam hiru katin ru kalong ka ba ha ka jing pe ke jungi omdei ka ba i song no hadu ka bala i song khia ka bala irben hadu kata ya kini ba pila sem baro si kata tengi ha ka jinglong Jongi hapo ka kondisi dang bun tiba duna tiba duk tiba ompat yo hendrei ni nge ba MLA nang nei sakaman insan nang tre sitom bat inang sanang penyo ya ki wadu jing kermen pi kum ki para nong song snong kum ki para jongi hapo ka kondisi ni ai kuble ye MLA nga ngiyang nali nga nyong umke bat nga ai kuble ro ya MLA bodon burom jungi nongelam jong ka konsumsi hi baro kaweng ay kuble ya i baro lang hakan ka por bat kumjuro yangi ki bayo benta nak benta scheme MLA nak benta kini kitin ki bala ais ngobhan nak benta jongi kum ki baduk ki penjar nak benta ka konsumsi baro kaweng te nagliang jonga nga ay kuble ya i MLA modon burom jongi ba kat ba na kanyang MLA haba ajing kran ni ka sngi uloong bakidang don shibon ki longying ki badok ki badang don kam ni ki tin sop ying bat na ka benta ki taru an sala aban ai ha kini ki khendiat banai ki bansawan lingba ka tanat housing department nalor kata ulia thoru ba tang da ka scheme MLA anam la aban pun orlong lani pin biang lut ki ching ang no jang ki paj ba henrai dai tang la dan lang hasenda abat ka sarkar kumta kala penlong yu ban rung se ka parti NPP kabayalam ni ka sarkar ban pen urlong yigi jing ang no jong ki paj ba ka MLA scheme jong usnem arhajar arfly arpsau ngala penmang kumbasan spa nyau pausan teli kilong ying jong kanika snem kumbashi hajar riu spa riu pausan bandil kitin kibang la penmang naga benta arpulai arpusau arpusan pada kini kebangi ngidang hagini keniat sengingin saya syong man penbet kumno bangin le naga benta ke skim kebede bat arpusan te ha kebede bat kini kitin kiba ngi ai shapim daga sengi ngala persang banjet daga babaha ban ai banom ai daga tu kitin steel magitu kitin steel kisarang koloi bat kisron koloi tinggal ai daga kini kitin aluminium kibalong 0.50 mm kibalar ben bat kibala baha kiba pi lada pi pinon kam pinom babesu alai de kiba kensai kiba baha kenang ba pinyo bon penon kam haki yeng kisem ki jong pi tina kaliang ga jonga ngabu ke jengkerpat tanggawe lese kidon kilong yeng kilong sem kibaduna sisa kibadon kam tin rei namar ba tang san spa nyu pusan teli kilong yeng ngila jet menta ese don bon teli kilong yeng ki badon kam sisaru ki bampat yo menta kesnam te kejing jet ru mdei ke banga susong hi manga marwei besujit marwei kejing jet ya kini kilong yeng ru ngala ai ke direction ni kinong yalam bahaki snong ki primary unit kin jet iki kerteng bat pha hang ni hang tai kala ai bandon kalat kalet mlai ban biang dan dong sidong kum kibreu ngimlong perfect ngimbiang
Kadon hi kano lek se kejeng bembit kejeng bembiang hang ne hang tai. Dengan penmaaf napi ibukum kita. Di Henry ngekerpat nak benta jong kinong yalam ki badan haki senong bapin pensai bapin pensung thu lem yiki. Lada perkhat bangi aitin tang sauban sanban ke wei kisnong naduna palat din em. Tindai indala kain lut pan baro ke wei ke konsumsi sispa san putam kisnong kamdai ke besuk. Tang kani ke penmang mentak ala palat kurur ke pisah. Ke skim MLA ke bangayo kadai ar kurur siteng baro ki MLA. Te ladangi ai tin sikrur tam kemot satang sikrur tam hi ke bangiyo ban penon kam na ke benda ban ai ki construction ban snajing sna. Dede halor kene ke dau ban kaliang ke jonga kum bangila rai lang kum tu tuisin bang habandon na ke surkar. Te kwa ban itu ipi gitu ki bampat yo menta ki badon kam hok sisa ki bala pei ga ying bat kum net bat kum ta ter ki bala don kam tin sisa ngi tu ipi ba muslim hi ba tang hakini ki kendiat banai nagaliang jong ka housing department ru ila penkre katu ka nispa tali kilong yeng bangin sam bangin iPad sepi syakitu ki badon kam badi banyo ten muslim hi ban ai kita ngawan menin ya keren ten nagaliang jong ki badi ban pe ban kemi ki ong muslim su hi bangin ai kata tisyen le se gitu kilong yeng ki bangi mes na kanegales ki baladon kam pelan ki bala janjar pelan ki bala dai pelat banyo ngin penbait bat kinong yalam haki primary unit bangin aiswa nagam tajungki ke MLS skim kalong tang akrus teng lada kisnong ki bahe ki panying darbar kum kisnong sengku kisnong terso ka salat kisnong balahe kuwi ki ing darbar la kum noru arpulak tila da kani ke MLS skim jonga ke batang akrus teng ladang ai arpulak kuwi kisnong tang san snong la sikur rin em tingin empoi sino Delor kene kenong remba ngang hapan don baka sarkar. Dengan sukumen menitu ipi kejing don baka sarkar menta. Ngani itu ipi tangki surok ki bangi layo ro. Labun ba, labun teli. Utai surok badai baniat nang ni napo. Kerasa sentu mau la tresek sai. Teraingi ladep siang rong. Ya, usrok klip terus tang kendiat menaingi ladep ban siang. 1 kilometer ki proposal ki bebon ba menta jeng ki surok. Utai surok na sendan sam siang ladep longjing alang. Ngiladep banyo ke nosi na barok kirang basnong satang ba ka World Bank kan wanno ban survey ban nilai ke estimate de uchi minister la pendi kena banyo tu surok te keblok hamawati isu kemen baga blok hamawati ne benai banwan video unsawan ban syongno ngapen ti kena kata how ni benai banwan unsawan ban syongno bat ke building ro bai de bagate la ikran hakini gisngi dan ikundu isa postulment sisngi baga sanction ro kanam slam show kumbasan kurur duna nakam daga building jong kasin adi blok mawati ke badan ham salai kelong ke bersotanat adu kata tiki wei ki kam ki babon ba ki proposal ki babon ki bana kaliang ke jongang lai le sitom men increment scam ba kan ke tem ke bangadon ngan break record ba nginyo kam buntam ki surok naborok kitem ha kini ki snam ki bladem Lang chidele upside Buma na orlong chibox im na maurong. Hina kijing thapti ka bajam takmat. Hina kijing thapti ka bajam ha kane kapor. Ai kijing thapti ka bajam ha kane kapor. Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.